ibihe byiza cyane kuri woje gukurikira aya makuru yo kuri Rugimba na Talk Sport. Yitwa Saken Daglish, akaba uyu mugabo rero azatanga igikombe ku munsi wo kuwa gatatu ubwo Liverpool izaba yakira ikipe ya Chelsea. Rero match imaze kurangira niwe uteganyijwe kuzaterura igikombe akagihereza Jordan Henderson hanyuma bakakizamura. Uyu mugabo kandi akazatanga n'imidari afatanyije na Premier League Chief Executive Richard Masters. Sky Sport ikamaze gutangaza ko iyi match izayerekana muri UK kuri free to air. Liverpool na Premier League bakari gusaba abafana kuzaguma mu rugo. Liverpool kandi yashyizeho platform yuko abafana bazasebura mu rugo ku mbuga nkoranyambaga hanyuma amafoto yayo ikabasha kuyabona. Akarere bashyizeho #LFC@home. Yitwa Nicolas Anelka documentary twa L'Incompris, ikaba izajya kuri Netflix ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 8. Ntuzayicikwe. Manchester City kuri uyu munsi kamaze gushyira hanze imyambaro izambara sezitaha. Urabona hangaha Kevin De Bruyne, Kun Aguero, Raheem Sterling, Riyad Mahrez n'abandi benshi cyane. Rero ubona ko bagiye bayimurika uyu munsi. Iyi myambaro mishya ya Manchester City bakazayambara bwa mbere rero bahura n'ikipe ya Arsenal muri FA Cup kimwe cya kabiri kirangiza i Wembley kuri wa gatandatu. Yitwa Erling Braut Haaland, rutayizamu ikipe ya Borussia Dortmund ejo ndi bamusohoraga mu kabyiniro inkungugu. Akomeje kugenda ko rudushya rero uyu munsi akamaze gushyira hanze amafoto noneho yibere mu mirima marahingura mubona ngo amatract yasaze. Yitwa Paul Pogba nagajya yiburira nawe showbiz abayirimo cyane. Urabona ko yamaze guhindura inyogosho, urabona kameze neza cyane uramubona ariko mukapo. Yitwa Chiki, akaba ari director y'imikino mu ikipe ya Manchester City. Yamaze gutangaza yuko Nelson Semedo ndetse na Sergio Roberto aba bakinyi bombi Manchester City tabashaka. Hanyuma akaba yanze kugira icyo avuga kuba Joao Cancelo yasohoka mu ikipe ya Man City cyangwa atasohokamo. Yitwa William Borges da Silva, akaba ategereje ko Chelsea yamupropose andi masezerano mbere yuko avugana n'indi kipe yari yo yose. Akaba ari umurejande w'ikipe ya Chelsea Jimmy Floyd Hasbank, akaba amaze gutangaza yuko Frank Lampard akeneye umukinnyi w'umutima wa defense hagati mu kibuga ndetse agakenera n'umukinnyi w'inyuma ku ruhande rw'ibumoso hanyuma agatwara shampiyona umwaka utaha. Yitwa Diego Simeone, akaba yagize icyo avuga kuri Yann Oblak ushakishwa n'ikipe ya Chelsea. Yavuze ati ntago natungurwa nuko Chelsea iri gushaka Yann Oblak, n'umukinnyi mwiza cyane. Ati numwe mu bakapiteni wacu, ati kandi numwe mu bakinyi badufashije bikomeye cyane kuba tukiri muri Champions League muri iyi season. Ati rero turifuza yuko twakomezanya nawe mu myaka izaza. Yitwa Chris Smalling, akaba rero ari hafi kumvikana n'ikipe ya Man United nanone kongera kumutiza mu ikipe ya AS Roma hanyuma bagashyiramo option yo kumugura asama itaha. Man United irifuza $21 z'amapaundi muri iyi deal yose ya Chris Smalling. Yitwa Jesse Lingard, ntago ari kwibona muri plan izanizo zose za Ole Gunnar Solskjaer. Uyu musore rero akaba hari amakipe muri Premier League ndetse n'andi yo ku mugabane burayi menshi ari kugenda mushaka. Akaba rero yifuza gusohoka muri ikipe ya Manchester United muri isama. Ni nako kandi Phil Jones nyuma y'imvune zimumere nabi cyane mu ikipe ya Manchester United, Man United yamaze kumubwira ati nihaboneka ikipe itanga igiciro dushaka tuzakurekura wigendere. Diego Dalot yamaze gusaba Ole Gunnar Solskjaer ko yamurekura akagenda nimba abona atamufite muri plan ibanzamo mu kibuga mu ikipe ya Manchester United. Ku rundi ruhande Brandon Williams akaba yarakomeze ku gutwi, akaba rero umusore yaramaze kugaruka ndetse ari no mu bakinnyi bari bukine kuri iyi match ya Crystal Palace kuri mugoroba. Manchester United ifite ikibazo gikomeye cyane cy'uyu mugabo Sanchez. Manchester United rero uyu mugabo akaba ari burangiza ubutizanyo bwe ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 mu ikipe ya Inter Domira akagaruka mu ikipe ya Man United. Man United irifuza kumugurisha muri isaba $20 z'amapaundi. Ikibazo kikaba ninde uri mu mufate ni mushahara hembwa mu gihe umusore we yifuza kwigumira mu ikipe ya Man United kuko afite contract y'imyaka 2 kandi ahembwa $25 z'amapaundi ku mwaka. C'est une affaire à suivre. Sport de Porte, ikinyamakuru cyo mu mujyi wa Valencia cyamaze gutangaza yuko Ferran Torres yamaze kumvikana n'ikipe ya Manchester City. Igisigaye akaba ari Valence kumvikana n'ikipe ya Man City, ariko ngo nta n'ikibazo kinarimo cyane kuko Valence irabizi ibiganiro byose bitangira hagati ya Ferran Torres ndetse na Manchester City. Yitwa Dinos Mavropanos, akaba yamaze kongera amasezerano n'ikipe ya Arsenal ihitira mutiza mu ikipe ya Stuttgart urana kazambara nimero 5. Arsenal kandi iri gushaka Malang Sam defenseur w'ikipe ya Nice, ariko kugeza kuri ngo nta offer iri official ikipe ya Arsenal yari yarekura mu ikipe ya Nice. Ku rundi ruhande kandi Mikel Arteta ari gushaka Marco Rocha, ni mediateur emblématique w'ikipe ya Espanyol Barcelona. Akaba rero Espanyol nubwo yamanutse mu cyiciro cya kabiri irashaka miliyoni hagati ya 20 na 25 z'amayero. Yitwa Jude Bellingham yashakishwaga cyane ikipe ya Manchester United, ariko kuri wa 4 mu gitondo yamaze gufata indege rero ajya gusinya kontra n'ikipe ya Borussia Dortmund. Bivuga ko Dortmund iri bwishyure Birmingham amafaranga angana na miliyoni 25 z'amayero. Umutoza w'ikipe ya Marseille AVB yamaze gutakaza ko adashaka Makoso w'ikipe ya Man United, ahubwo ari gushaka Leandro Barredi w'ikipe ya Borussia Dortmund, Axel Disasi w'ikipe ya Reims ndetse na Jean-Claire Todibo umusore w'ikipe ya Barcelona yaratije mu ikipe ya Schalke 04. Claude Puel umutoza w'ikipe ya Saint-Etienne amaze gutangaza yuko William Saliba aza
azasiba match ya Coupe de France finale na Paris Saint-Germain cyumweru gitaha. Arsenal yamaze kwanga yuko azakina uyu mukino, impamvu twarayibasobanuriye. Yitwa David Luiz, defenseur w'ikipe ya Arsenal. Iyi niyo foto yahisemo gushyira kuri Instagram match irangiye Arsenal itsinze ikipe ya Liverpool ibitego 2-1. Ibi ngibi bisa agasomborozo k'agasomborotso. Les amis, ibihe byiza cyane.